Tas, ko es šodien gribu, Все, что хочу сегодня, tas, ko es teikšu, что я скажу, tā nav nekāda mācība. это не учение. Es gribu, lai vienkārši jūs katrs personīgi pārdomājat šīs Я lietas хочу, чтобы вы savā лично, dzīvē, savā sirdī. каждый переосмыслил эти слова в своей жизни. Tāpēc ķersimies klāt. Поэтому будем... Nodaļa 14. Первая pāns. глава, 14 стих. Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā tēva vienpiedzimušā dēla, pilnu žēlastības un patiesības. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Un es gribu, lai mēs šodien vairāk paskatāmies uz šiem diviem vārdiem – žēlastība un patiesība. И хотел, чтобы мы посмотрели именно больше эти слова «благодать» и «истина». Tad ir rakstīts, ka viņš ir pilns žēlastības un patiesības. Ибо написано, что Он полон благодати и истины. Un es gribu, lai mēs paskatāmies uz šiem vārdiem mūsu dzīves И kontekstā. я хочу, чтобы мы посмотрели на эти слова в контексте нашей жизни. Tātad, kas ir žēlastība? Что есть благодать? Žēlastība ir nepelnīta Dieva labvēlība pret cilvēkiem. Благодать – это незаслуженное благосклонство к человеку. Tas ir tas, ko mēs neesam nopelnījuši ar saviem spēkiem un nespējam nopelnīt. Это то, что мы не заслужили своими силами, и невозможно это заслужить. Un to mēs varam saņemt tikai kā dāvanu. И это мы можем получить как дар. Un uz žēlastību mēs varam skatīties kā uz Dievu beznosacījumu mīlestību. И на благодать мы можем смотреть как Божью безусловную любовь к людям. Un kā tad mēs to piedzīvojam dzīvē? Как же мы переживаем это на жизни? Atvērsim 1. Jāņa Откроем 1 Иоанна, послание 4.19. 4:19. Mīlēsim, jo viņš ir pirmais mūs mīlējis. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Tātad mēs mīlam, mēs varam mīlēt. Итак, мы можем любить Mīlēt sevi, mīlēt citus, себя, других, mīlēt savus bērnus, savu ģimeni. любить детей, свою Savus семью, tuvos. близких. Tikai tāpēc, ka viņš mūs ir pirmais mīlējis. Только потому, что Бог первый возлюбил нас. Dievs mūs mīlēja jau tad, kad mēs vēl bijām nepilnīgi, Бог любил нас еще тогда, когда мы были несовершенны, necienīgi, недостойны. un kad mūsos bija mūsu grēcīgā daba. И в нас еще обитала наша греховная сущность. Varbūt liekas, ka tagad Природа. mēs esam labi, mēs negrēkojam, mēs ejam uz baznīcu. Кажется, что, может, вот сейчас мы уже не грешим, мы Un ka tagad хорошие. Dievs mūs tiešām jau var mīlēt. Мы ходим в церковь, и Бог вот теперь нас может любить. Bet nē, viņš jau mūs pazina jau tad, Но нет, Он уже нас знал kad до mēs того. vēl nebijām draudzē, Доколе мы еще не были kad в mēs церкви, nebijām viņu iepazinuši, мы еще Его не un знали, jau tad mēs bijām viņa mīlestības vērti. и мы уже тогда были достойны Его любви. Tā, jā. Tālāk, tik tālu viss izklausās normāli. До этого все вроде бы кажется, все нормально, да, понятно Pārvēršam вам, да? lapiņu. Разворачиваем листочек. Otrs vārds Второе слово. - patiesība. Истина. Un kas tad ir patiesība? Что же есть истина? Tātad tā daļa, ka Dievs ir pilns mīlestības un viņš mūs mīl. Итак, Visi та, priecīgi. что Бог полон любви, Он нас любит. Un kas tad ir Но patiesība? что же есть истина? Dievs dod patiesību. Бог дает истину. Jau sākotnēji viņš to darīja baušļu veidā. Изначально это делал Он через заповеди. Un šie baušļi bija kā plāns un struktūra, И заповеди были как план или структура, pēc kuriem jādzīvo. по которым мне нужно было жить. Tie sniedz norādījumus, Они давали указания, nosaka robežas, ставили границы, cik tālu mēs varam iet. насколько же далеко мы можем пойти. Un šī patiesība ir kā skelets, И вот эта истина, это как скелет, uz kura viss balstās. на котором все Jo, ja строится. mums nebūtu mugurkaula, Ибо если бы не было mēs позвоночника, būtu izlīmējušies uz zemes. мы бы просто Ja расклеились по mums земле. nebūtu kakla, Если бы не было шеи, mēs nevarētu grozīt galvu. мы бы не поворачивали Un голову. tieši tāpat ir ar patiesību. Также с истиной. Ja nav Если patiesības, нет истины, tad cilvēks nevar pastāvēt. тогда человек не может существовать. Tālāk, tik tālu arī viss liekas ok. Вроде бы до этого момента тоже все понятно. Un tad И тогда es jūs aicinu padomāt par sevi. я приглашаю вас подумать о себе. Vai jūs varat teikt, ka manā dzīvē ir gan patiesība, gan žēlastība? Можете ли вы сказать, что в моей жизни есть и истина, и благодать? Jo mums cilvēkiem, Потому что нам, людям, mēs cilvēki esam miesīgas būtnes, мы душевные существа. un Телесные. es runāšu par sevi. И я скажу про себя. Bija laiks manā dzīvē, Было время в моей жизни, kad manī valdīja patiesība. когда во мне царствовала истина. Manī valdīja patiesība. Un kā Во tas мне царствовала izpaužās? истина. Как же это проявлялось? Tad, kad es atnācu uz draudzi,
Когда я пришла в церковь, Man bija ļoti stingrs у mācītājs, меня был строгий пастор, un tur bija viss. и там было все. Jābūt tikos un tikos. Быть во столько. Un tu neesi baznīcā tad, ja tu esi miris. Ты не в церкви только тогда, когда ты умер. Un tu tiec audzināts stingri. И ты воспитываешься в строгости. Tur ir ļoti daudz И patiesības, там очень много kas истины. ir labi, Что есть kas хорошо, ir vajadzīgs. что это нужно. Bet tur bija ļoti maz Но žēlstības. там было очень мало благодати. Un, ziniet, un tad, kad tu esi, ir labi bērnam kaut ko iemācīt, Знаете, pamatus. очень хорошо, когда мы учим детей основам, Bet ir vajadzīga arī tā otra puse. но также необходима вторая сторона. Un manā dzīvē pienāca laiks, И вот в жизни моей пришло время, kad es jūtos vainīga. я стала чувствовать себя виновным. Tad, ja man bija jāpaliek mājās ar slimiem bērniem, Что вот мне даже было остаться с больным ребенком дома, kas liekas что dīvaini. кажется Ja nu странно. tu esi mamma, Но ты же мама. tu taču paliec mājās, ja bērns ir Ты slims. же остаешься дома, если твой ребенок Bet man заболел. likās, es taču esmu iemācīta. Но кажется, я же научена. Es neesmu mirusi, Ja tāpēc же- man ir jābūt Я baznīcā. же жива, не мертва, я должна быть в церкви. Un, ziniet, un tas rada ļoti liels problēmas. Знаете, это создает большие проблемы. Es gribu, lai jūs pavērtējat savu dzīvi. И я хочу, чтобы вы взвесили и оценили свою жизнь. Un paskatīsimies, kas tad tur ir slikts, ja mēs mazliet ieslīgstam ne tajā grāvī. И вот посмотрим, что же произойдет, если мы немножко скользнем в какую-то яму. Patiesība bez žēlastības ir tiesa. Истина без благодати – это суд. Atvērsim vēstuli romiešiem. Откроем послание римлянам. 7. nodaļa. 7 глава. 7. nodaļa, 9. līdz 10. pants. Римлянам 7 глава, 9 по 10 стих. Es kādreiz dzīvoju bez bauslības, bet, kad nāca bauslis, grēks kļuva dzīves, bet es nomiru. Tā izrādās, ka bauslis, kam vajadzēja nest dzīvību, atnesa nāvi. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех взял повод от заповеди, обольстив меня и умертвив ею. Tātad liekas, ka tur, kur ir daudz И patiesības, кажется, где много истины, kur ir ļoti daudz patiesības, где кажется очень много tur истины, cilvēks nomirst. там человек Ne умирает. fiziski, bet garīgi. Не физически, но Un духовно. vēl viena И rakstvieta еще одно Galatiešiem написание Галатам послание 5:4. 5:4. Tā. Tur ir teikts, И написано: jūs esat šķirti no Kristus, ja jūs bauslībā gribat tapt taisnoti, jūs esat žēlastību pazaudējuši. вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Tātad mēs netopam taisnot caur patiesību, Итак, caur мы не likumu, оправдываемся через закон vai caur mūsu darbiem, или через наши дела, bet caur žēlastību. но только по благодати. Ok, Хорошо. tātad bauslība bez žēlastības iznīcina. Так. Bet kas notiek, ja ir Заповедь без otrs благодати grāvs? уничтожает. Но что, если другая яма есть, крайность? Un es esmu novērojis, ka mūsdienās И я заметила, что в наши дни mēs labāk gribam dzirdēt, ka Dievs ir labs, Dievs visus mīl. мы с удовольствием хотим слушать, что Бог благ, Он всех любит. Nāciet uz baznīcu. Придите все в Jums церковь, visas problēmas и все ваши atrisināsies. проблемы решатся, Viss būs и ideāli. все у вас станет на свои Un kas tad места. notiek, kad cilvēks dzīvo tikai pēc žēlstības, ka viņam viss ir piedots un Dievs tikai mīl? Тоже происходит, когда человек живет только по благодати, когда ему все А. прощено, Бог его любит. Galatiešiem Галатам, послание Галатам 5, 5:13. 13 стих. Un tur ir teikts, И написано: jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti, tik ne tādai svabadībai, kad dod vaļu miesai, turpretī kalpojiet cits citam mīlestībā. к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Tātad mums ir tieksme, У нас есть mums стремление cilvēkiem. у людей, Ja mums nav šīs patiesības, если nav нет у нас robežu, истины или границ, tas dod vaļu miesai. это дает Un повод tam для mēs neesam плоти, aicināti. и к этому мы не призваны. Un atversim vēl pēdējo И rakstvietu, еще одно Salmana последнее pamācības, местописание в книге Притч, 13. 13 главе, 13. nodaļa, Притчи 13, 18. pants, 18 стих. un tur ir rakstīts tā. И здесь написано так. Pagaidiet, tūlīt. Es pazaudēju. Jā. Kas neievēro pārmācību, piedzīvo nabadzību un kaunu, kas ļauj sev pārmācīt, kļūst augstā godā. Не считай посрамления отвергающему учения, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Tātad tas, uz ko mums šajā dzīvē ir jātēmē, Итак,
то, на что мы должны целиться в своей жизни, lai нашей, mēs sākumā чтобы, во-первых, apzinātos, мы осознали, kur esmu es, где нахожусь я, vai es neesmu iebraucis kādā grāvī, не съехал ли я на обочину какую-то, vai manī nav kaut kādas vainas izjūtas, нет ли во мне какое-то чувство вины vai visatļautības. или вседозволенности. Un tad, kad mēs atrodam, kur mēs esam, И вот когда мы себя находим, где мы mums ir есть, jālūdz Dievam gudrība, мы должны просить мудрость у kā Господа, nostāties un iet šo ceļu, как становиться на путь и идти ka этот путь, mūsos var būt vienlīdz gan patiesība, gan žēlstība. чтобы одновременно у нас была и истина, и Tad благодать. mēs kalposim Dievam nevis tāpēc, ka mācītājs И liek, тогда вот мы будем служить Богу не потому, что пастор нас попросит bet постоянно, tāpēc, ka mēs А. mīlam Dievu. потому что мы просто любим Бога. Un mēs grēkosim, un mēs negrēkosim мы nevis tāpēc, ka не Dievs будем- jau visu piedod, И мы не будем грешить, потому что Бог все равно все простит, bet gan tāpēc, а ka потому не mēs будем грешить, nevēlamies viņu apbēdināt. потому что не хотим Его огорчить.